Nirmala Kenyam, Bia Kamal, Kanwar Online TV channel, and the Manduni Shankosnyak, Melaya Nong Rasni, Kanwar Online TV. Bana Riponditi Bana Kilinkel. Me Jan Shangan Yamkajiko Bibenka, no Online TV channel, Gorijan Gender channel, there is support. There is subscribe, the notification bell, but there is a twine ko, which I take a message, berech. That's your mala should be Kijikapet. Bana Rach, okay, reporting content lat Gorodian. Ka report me ken yamba right ka kwiko dan jitu ko dear ke report dan inshallah and then ba right comment inshallah Africa Union ka do dan in the document de je link je bana more information bana ka LinkedIn ka report me ka do dan inshallah ka je take a right me cha gor gwas me ken kono nyaman wala shanga badak ka pay dich ron kina dangro with jandangro ida bakel shanga badak ka pay dich ron kin dangro with jandangro ida bakel ka information a chalat ka kwido arshal kamo longa shuk ki kordan chitu ka udir report and dana chalat netin content wini mi again bana nywa no gwas meken yam ken kon we keti kokin tega warga misha gor GSPLA ayo ka cha gorba Nuer Y Army ke jejen bor ka wudier warga mo gor kene ka shanga bakel ka pay die wan kine dangro wir jan dangro do bakel chicken lado ne me update kuma nan cho da lat ka wudier payam kie ka long shuk kanti kule la kore chitwok kam kuma SPLA ayo kene kume marai ke kirme yadit ke kume jane because cholo kume jane ko ne ri ala konditin ke ne ri kwakane ke yo report chalat gwasme ka nywa ya kela mi chalat netin konti la GSPLA ayo jen ba nywa ya kelo ne ka manan choda lat chalat wone ne SPLA ayo kule la 5th Infantry Division ki de nitin ten wanmo jaren matkel ke Nuer Y Army ka lungu county shiken de ni SSPDF South Sudan People Defense Force shiken ke joj ken de ni kono jaren mat wa shaga joj tin jaren mat re wichin wini mi ka lungu shuk ko chik de kan udia de kan kaf ka de kan udia de kan shang ala shing ka shit ko dong de ten military dong kumatetin ki de ten kumatin karwada wa ken ke joj Kennedy Contin Ladini SSPDF Kwerdan and both ke General Corshol Gate Waja Ramadan and Jelke Dejamo Jelke Dejandan u dear Wija Kef Nika Jen Chenge dan Mechu Kormecha to walk Mechikan u dear Gana Kef Chari and Tur and Oka Tiare the element to dear Kakore and I should GSPLA Ayu Jaladune chicken tactical withdrawal chicken lot Ki Charin your joke no ko gorgano dong de karu like jok de kan kurm je de kan kula nyoko millet kene and then ga kore mechi dor se botwo ku me spela yo kan kore kan nyoko muto kan ko wa goto kon sig wetin cha nyom wa gortin ku me SSPDF ke de nin kontin jelkel ke general corshol get ke report dan chano shu kan odier payam chu kan kaf duno ko kore shu ku me spela yo shu karen nyom mat karudin nyok chu kurudin nyok midul karudin kan kume man te pin kirme yadi la de nya SSPDF kan ga joj rera ka udir payam kweren corshol get ke jala general ne right kona tam chala do ne de ni SSPLA ayo kan Nuer Y Army tin tere wi ka udir payam no chicken udir chicken control kan te ka control antama cha kuma SSPDF cha ka joj ano chaga joino gwada dan awe kama tiang ke report dan chalat cha video to wan cha share ka social media the new do shaw dear payam cha de kavatama taping kume marai ke doctoring macha men cha kap chong kirm yadit
ke dag ma char right kon man ban ko right kwide ka joda na chalat Africa Union and ode janun ana me da la dungu dier ka man dan shoda la de non mara dien dong de nyak ka nyok ka yekel da la dung duar shal ka mo bure be ka nasir te ka ripon mi shalat ke 2 days ago kinin dang rotin highway chala do ne te ke din di sharen kwal ka bure be ala de ni asas pdf de je shaling ne shika gwach gwaje shi gwai ke je shika yet karodian ka kore wache te ka bon mshiro da watch shika jien ka kwai gwada da na shika wutin kulu ne kan joglo ka kamela kal ke lu kini na mo jan kan ku ngajone na me da la report me dong de yen ling watan din chi jen me bi chala no dong chi don de ni choko korte which ke report dan chala na me be no more update ka gwasen be ko de kon te kan ngai kuma dan le rode kan kon won yam me jiram jidit gwas me kan online tv channel changan yam ka je ko bi online tv channel bi denen gore jen o jen der channel der je support kadere subscribe kan online tv ka YouTube ka deri Facebook page daba deri je follow ko be updated in content be kan shamala shukaji ko ke very important ta da ande kon ka linga channel right gwas me ke report ana chalat report ban ling gwas me bala report ana chalat netin kon tin concern ba de kenede content dier ko de so sudan der te kamal no gor je no ba raja me mi chikan ladane baje nyaka ye kel ka dob ran kan lat ke je ko stake ka raj mi chalat ka chawar ga chaja jak kuma kir mi yadit ko dare man chalat international community dare jalot report en yam ka jen Africa Union a very important ka kwi dak machar ka dob dana dong de jelo ke je ki dob dana chalat ke jen wo de jelo chawar ga gor ji Africa Union en Africa Union war ga dan chikena gor right ken ka doba dan de da kama cha de jalun ke ati ga chiken kala da long gwas me ti bialing ka jo dan chalat ke ta dan den marudin ke je chikala do ne ne shol ken kum kirmi yadi jenu e doctoring ma cha ra lu ke je Africa Union Peace and Security Council no redul ka mi chikena dul chikala do ne ne doban bisa Sudan be wen yam ke je and new first by president ke suspended first by president ko cha kapchung dak macha ba je dilun magur South Sudan no ba we ni amba te kamal kam da karwa de be citizen ne ke je we de be ke chianga lor ke be ke chianga gwa do ban yam e doctoring machar alun ke ja a chigan jo me chikana lat high level meeting te ka dol me chikana dol ka chianga jandang jok ka pay ngwan ka gwade dan la Africa Union me chikana dol na mo shuka right thing ano de na me de jalat ano ci jen organization mo mi diara ka kwi so Sudan kala do no ne ka ci kana nyok mlat ken no tele duob do dien gero ba Dr. Machar ba je dilu mi che berar na kula right ka duob dan de so Sudan der wen yam ka je ke statement mi pai ken release kan ji Africa Union ci council point de ci ka right taken intergovernmental authority ke organization usual ke IGAD taken Africa Union KAU ka taken United Nations ano de kan Rodian Matkel ke South Sudan transitional government ko de malamo de je implement and malamo bazil to ko ba kon lu ni Dr. Machar mute ma balat ka kor bana kula gwe wunya ka jom ci kana lat Africa Union ci kala do nene gone yo benetin kon tin la kwar kakan bondi ala kon tere yuke South Sudan biga deal right kam niken biga mal bikenala goa tel kor ci council fond ci kala do nene man nyam long man gone yo native kona sha yen till la political detainees kallo inka kandia kallo inka wona ka Dr. Machar kan ji kware era mo mi sha yen ka ku siyasa ka gajan gwasame abera mishi mudodien mishi yareje mishi we ka siyasa ki mishi we ka politics ana mo misha demand Africa Union ci Africa Union kala do ne ta danen ram ke Dr. Machar ke jere tijen ci mal ci dino tele mal mononga nonga nerik nonga ne tension nonga no bna bukrwal nonga no bi South Sudan be teken security ki buj be je ke kuje mo ko cha goro South Sudan be nyogol re kormi be
gurga jeno baring machar baje diloi ci jen organization mo ki Africa Union ci kala do nene kenet la kur mede mal de jeno kenet la military mede mal de jeno mi cha choose ne kur ka met de ni na me tel mal mla nonga la nyu jeno cha mal cha je bidik e weje money amen yam wo bi wej point de bu kwarke bi ke nyur bi ka rach bi ka duob dan de mal de nyam je bi kenelat batin kontin peno bi mal ba won yam bi kenelat eno bino mi te karam cha yen karam kel mi very important person chir gmene dakne machar ko jara me dan etan mal ke 2018 chegwa en wojen de je keep under our service ke chegwa no de je keep rei duel adana chaji yenten ka jono ngai kon dialo no lo ka jere wich ka juba kare ga dana chi tuok kan nasir anyong mar dien gwas me warning a cha to Africa Union man cha kam kuma kirmi yadit jaga jogo no to gorien ka mono de yen ka ger ka peace agreement dana cha tan ke 2018 yer yen mal ka yer yen South Sudan tin chia propose ki roante alden kone chia la no te ger yen ka lad yen no be a constitution be a jawot lad yen no be a population census be a jawot lad yen no yen ba tel unification of force mu balat ki tel to ko ken balalat na mo chen na che ka binang niam anyok wo yen e dialtin kontin te to gwa mal ka me dana chatan ke 2018 de mal der kul benede kala yen no wo yen ke election e queen kware man ja ko be delay ke man ja ko che bo wo niam i wo ti wo kan go konwot ja yo no ti ala to no te gar yen ka jag yen wo ko berwal jag yen soldan ko betre kore ka sha gor de soldan der we re kore nyo to kujamo a ci Africa Union kala do ne bune kuma Sudan bune support mu gura ngot tin konti wonan niam ka ken mu gure peace agreement e da ne cha yat pinke 2018 roje da ne cha tanya da kuma char kene kire mu gur kene ajen do dan ba ka support ka ba ka shonkel ka ke do mi shi kana bunno no biken da kuma char biken lo re tijen ka shi kana guru no biken mi kan la no eteke ti cha propose to ba woch ka te konte cha lan ka gwade dan ken mene che Sudan che binang nya chinetin konti la chal ken wo peace monitor chika mat ke opposition group eno nene tele me bager ka chika mat bono nene tele kuin kwar me dewo nyam gwan mo mitinare korten la na da roch kila na da met gwaza dana ngaki jeno te malteten ban mitela mal te duom mo de kuin kwar de jelakkeja and dimana nyama cha diman gwas me mu gori jeno Sudan betega mal o ring ma char baje dil kamrare tijen okay kane dialog dong chiran che de ngaji no ngum le rode ling na meni ling na me ka kui Dr. Machar ajara madana lat kamal ka kui de ko te gane ri gwe no machar cha wuch iche be participate ke che bata gwa ko ngama dana balat ka jar wona me ka kui mala kana kui kuin kware nyogro do ka gwe nyo Dr. Machar is one of the main political leader ka South Sudan. Jen a very important individual ke kui peace ke meda ne cha tan ke male cha tan ke 2018. Mi gwe jen o deri ja cut off, deri ja watch. Ka jen peace agreement mo nyorodu ke charagwa. Agreement e dan te de cha yat pintin to work international community kan organization tin kokien tin kwa peace kwa je support we ka South Sudan. Ano ba Dr. Machar baje tagrar ibu lene kuma kirmi yadit karwar shikamen tame shikan all the SPLA-IO leader SPLA-IO members kana others members ka pan to goal shikan ka wode tame ka parliament ko biken amendment men jikana propose it biken la let a telebonte koken ko yo mo ka nyuri yo ka parliament ram bugale question binad ba chu gormandan en lat kene na mo chagu jeno teleman medeben ke medane chatan a Dr. Machar kene kirme yadit o en South Sudan but commercial ke unity government jene kana tan no betika power sharing by unification of force by jalat
ba ti diala kontin dak ba ka lalet amenu ba refugees ba ka nyoko mun wo kare wich na ku la ba ku la wodi ba ko inquire budget ko inquire to ko mi cha permanent constitution charge tu ka cha population census charge la lo cha na cha president cha kwen ka cha security reform charge la den na ku lo ka de ko inquire de jela but under this condition cha dem to go no ba ko inquire ba jela gwan mi mo kame cha tan ti dak ma char teten especially man cha ala mistake cha la da kir ano wo je dak ma char ka kwere wa a very big mistake e ko je suspend wa cha ngodi alte konte cha yapin cha ka violate ka chi jana dana le wi mon ke jem wi mon le de ke rule mo ajen gor ko mon ideal ajen ko so Sudan ko independent ko le je ke je mi e joje no ci kir ma yadit cha ngot cha ka violate no de no che yero ngot so Sudan karwada yero no ngot wen mon ka jen pay dioge dan chang yandang red bakel ko pay diok chwa dak ma char chwa je yen ka jen kin ron kin dang ro jen dang ro de dit cha je detain ka ko kore chwa je kapin ka position dan teten chwa kapin ka first by president akir me yadit na me find a violation ka agreement na dan cha tan murai kono tematere lok je ko gor kim yadit no ba dial ba ko no kuide ba guje no jaram dan te karek jaram dan en to kor ka ngai kim yadi no jen point de kir point e jermalo ne ku ko la peace violation shop ko di jella do yerda kamal na kamal dan cha ta ni kurunde ko ne ci do jok ngala ka tu go kir ka dwala commission atia ko queen kware la guje no run be pen jen ko na itu wan civilian ko go displaced million of people right now shenken refugee camp tandien ka DP camp jen menen yana tama regional kan international organization shol kan kuma kir mi yadi din wajin loin dakting macha nugori malato even civil society group shitken mun yakane shitketer manyangad which nediti should ken ka shol kan government African Union no men lad yene real jeka jeng men Africa Union chicken let chit kame a symbol ko chicken ladan let kan chicken lad jokano instead manage make this time a mugwa a positive ko there so nanda janang niam ko ken chika bit ka wan bergan di Africa Union we can odong you kuma SPLIO Japan ka bunwer bu ka dual bana me cha gu jeno chi jendo on way take information that yen me cha nyoko melat ke wajen shalke Norway chika shoot shalken kuma sauce dan bo nyoko no chine goro no take me biager keni men chialat yen ji so Sudan Norway karwa joni la ambassador in dam tere wiki juba chicken woni kenetu chicken men chialat ke dung treaty peace agreement yer yen mal ti against unilateral change to the 2018 peace agreement kene che chung chagwa won michel ka ambassador roar jaram dana la roj jen che roj kana kene konti la transitional National Legislative Assembly ray wiki juba ne content lat kan wani kake chit ke jen peace agreement da ne cha tan ke 2018 ya transitional government ne cha cha kane de to tigitin ne kon lat kamala mon jaga jogo no mu wete mu wager sha jien ka me da ne sha agree ke 2018 ya kul jogo no ne chi chuong ka wo de yen peace agreement da ne cha tan de te de yen ga wotin chiga shoot bon wonene doctor machar alwin keje chi kan Canadian kan ji Norway ji United States chiga shoot ji Britain chiga shoot ko Canada ti ka part of Michel ke Troika group Canadian contin la lug la ja tup ke ki ne contin la ji humanitarian assistance tup la wika so Sudan Canadian con miet kana ne contin ka refugee ne contin ka IDP even ne contin within the government wiki juba ko lo Canadian chika long ne refugee Canadian ko en kuma kirm yadit che kuje no kuma ko da ne ga da ka lo the only option man tene dial tinatama o lo ka ke ji humanitarian kene ti kan la do ne chai block forever
humanitarian assistance che look forever ka kuje mo der gwano di en male no kam dun ka the first step no lo nya dak ma char mo gori no bi mal be bere wi dun ko cha de bulo ka men gwa tinya a chi ga right ke jen man dana cha propose the amendment ngod dana gorge de ngwan de ga ger ke ka ja ko de kuin kwa de jalat a chi kala no mo che chong ko under peace agreement e dan ke te ngwan de cha lat pin ano nene mite mu gorge no ba ger bi nedi chwal ke council minister big written 2/3 kan netin content chwal ke members of the peace monitoring body KRJ Mac te mal te pinje ne ti big written kan dial and then after that mitigatin big written mana kwar by president big written ngwad mana bana me chaje look RJ Mac chairperson interim chairman che logo mi chitana me jene tela mal medira lat me kan dag me char kana konwe no duno kuma kirmi yadit officially ken ganken o de ngodi alati de kager especially ramandana la justice minister Michael McQuay la de jeno nene a jeni RJ Mac check government policy check a day block check a day watch ko ala jang tin kel ke kirmi yadit ken de kontin ku benefit akane de kon ku raja longano ne me joje nodi de ne dial they can government dan lat kene kene de ngwan de ka gar ka dobu dan gu kene je kim dan joje ka ke ba chicken dia ne de ko ken so can it change possible ka pankin e Michael McQuay wede ne men ko ngai kono no tin dia lat ke wo da mi chara jaram me dan e tan mal so cha gori je no tek mi de lalet je men yana tam lokan kene che bogwa ngwano di ngot dial te cha lat ke gar ke ne dial konti la GSP la yo ka woike alat ne ko kien tibi lar no na wo wonyam ke girmoni me minister Michael McQuay ladam general J Mac kene konti ko peace ko monitor e chicken government policy kan de block wal ne di kan de konti cha jago we can ceasefire we can monitor ki ene kurmut wo we can git but the kin mi yadi kan officially ken ko ken no the decision da de jadi lat so tele menang yiten jen ta da lat ken cha hol jogno ne na mo yen we woni amtin are ngon kunati eno ba ku inquiry ba je lat a tele permanent constitution mi cha tuk eno ba voter registration ba je yut ka president jok ko na moteten no wona pet bakel don ba yut ka first jok ko ja ken kon gor ken de ken gaga eno ba di al ba ko wut a tele bonten ko ken special kuma spele ayo ja jo na me jega be jang so dan ko ba wenya run cha je bulon ka makap ka je be di al bi ka bech chicken bugo nyen kwala jogo no da gwano yena de yen pisa ge mine dan e cha tan de yena gor policy de ke de yena gor cha de gor do mi mo bu ko benefit ni ya karodun de no che so sudanistin ko ken che ga benefit ne me mi cha larke ko de kana lot ka do be dan e cha mal cha tan ki ja dr machar ka konintin be no joje no ba berar ka do be dan cha lat gwas men ki do be dan sina shoot ke je ko men bonin ko ken bo shike shoot te bon michel ka NDM mo shwale National Democratic Movement Patriotic Front ken chicken cool and ana cha chol ki rai dana cha United States ken United Nation ano de da kuma cha de release ken support chike chong kel queer movement kana mo ki bona mo shwale Emmanuel Ajawin kene tala mal mdew nyama kan da kuma char kana kon bona me wachi kan tin gwa de dane ta ke tin peace agreement so kene de kon into go lat group so kene the only way forward or ring machara lun kija shike shoot ko rame dane ta male da kuma char ko kuje mo ring machara berar biken mal biken nyok brialika bane dial baki include kan all group either all our group ki group five kan dial ba lat gwaskel banaw rach gwakele george ko temene dial chaga gagra rakir chikana support no de da kuma char de dilun reti gen ko de mal de genung e wika so sudan so ne me gen cool and an kan lat ki should nan chi should keje shwal ke kim yadi no lun da kan macha chi ne de kontra wika so sudan cholo de reng macha de jelunya e win mon ke lu shwal ke kim yadi don ne me de la gen report ana gore de nyaga yekel en ban nyaw jek kan na the report mi jiram jidit kan online TV channel thank you ka ta danan ku yen channel win support keje
ban yo jek ka report odien ya te kamal bye bye.